Welcome to Korea. Selamat datang ke Korea. Kita baru sampai di Incheon International Airport. Incheon International Airport. Nak pergi toilet sekejap sekejap. Jadi kita dah semua ada? Belum kan? Ada yang belakang ni kan? Kita sampai kasar kita atau nak pergi toilet, kita pergi toilet sekejap, nanti bawah ada kita break sekejap. Sebelum kita keluar nanti kita break sekejap. Nak take video solat sikit. Nanti kalau ada pergi toilet, kita pergi toilet lah. Okay, kita pergi toilet tu Ada? Pergi toilet tu. Betul kan awak ni? Okey tu. Ni apa Yongbok? Gyeongbok Palace. Yongbok Palace. Kita nak pergi nanti Oh, jalan kaki. Sampai ujung sana, Mat. Okey lah. Berapa lah nak tip? 75 over. Tapi ada orang 75 dengan awak. Acik umur berapa? 56. 66. Oh. Jangan suruh tempat Clean banget tidur. Ada tak? Oh, mana tu? Ni orang Malaysia. Ingat tu orang Korea. Grup kita ke? Orang kita. Oh, lawa lah dia punya kartun dia. Hari ini saya show TV berada di Seoul, Korea. Ada cerita ni. Ini sejarah dia tak? Sejarah ni.
the only one Airport yang ada. airport yang 40 kali aku pergi ni yang ada dah. Singapore ni. Macam inilah ada moving ah. Transfer, bukan. Driver. Custom check lah. Oh, tutup. Toilet semua. Sini tak boleh ambil tender lah. Oh, tak boleh. Có hỏi bà cung. $20 ni Itu mana? Tak nampak pun. Betul ke 20? Betul lah 20. Okey. Tenang. Okey, kita keluar. Ini surau train room bukan di luar sana bukan di dalam, keluar. Di bawah lah What you doing? What is this? Sah? Oi. Bila satu orang okey. Dua nasa. Belum? Wah ni semua dah fun pack, tak ada masalah. Hello. He gives you It's very early, so we still have time. bigger or Yeah, breakfast. no. Oh, It's outside here. They told me. outside, prayer, no prayer room here. They told me that's the thing outside. Outside, no. Only inside the departure hall. Yeah. Departure hall. Outside where? Just we can go, It's okay. we can go upstairs and then we can find some space there. It's okay. You can do it.
Incheon International Airport. Lapangan terbang antarabangsa Incheon adalah lapangan terbang antarabangsa yang terbesar di Korea Selatan dan salah satu yang terbesar dan tersibuk di Asia. Sejak 2006 ia telah berturut-turut diberi nilai sebagai lapangan terbang terbaik di dunia dan menerima penarafan 5 bintang oleh Skytrax. Dan penarafan prestij ini dikongsi oleh lapangan terbang antarabangsa Hong Kong dan juga lapangan terbang Changi, Singapura. Terletak 70 km dari Seoul, ibu negara dan bandar terbesar Korea Selatan, lapangan terbang antarabangsa Incheon ini adalah hub utama untuk Korean Air, Asiana Airlines dan Polar Air Cargo. Lapangan terbang ini dibuka untuk perniagaan pada awal 2001, menggantikan lapangan terbang antarabangsa Gimpo. Dan lapangan terbang antarabangsa Gimpo sekarang mengendalikan destinasi domestik dan penerbangan ulang-alik ke Tokyo, Taipei, Beijing. Jadi sekarang kita berada di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Cuaca di Incheon sekarang ialah 7 Celsius pada waktu pagi. Pagi 7.30 pagi. 7 darjah Celsius. Ini taksi Hyundai. Gaya ni macam EV, elektrik EV bus dia. K-pop tour. Dan inilah rupanya sebahagian daripada lapangan terbang Incheon. Hari jangan make sure no more baby. Bed no. Full bed 120 kilo tak? Ambil itu okey tu. Oh, dah mau tak, kau ada waktu hujan tak? Waktu hujan? Beri kau nanti. Beri kau nanti. Oh. Aku dah agak hujan je. Itulah. Oh, kereta dia pun lain mak Ini Korea tak? Oh. Kia ni. Malaysia tak ada kereta ni. Kia. Oh tak? Oh. Mulut keluar asap.
cuaca je. Gigi. Ha. Sejuk dah. Malam lonjor ni. Tak mau. Hari hujan pula. Tak payah sokok lah. Seokor tak seokor sama je. Ha. Ambus tu kuat. Ha. Feedback. Lagi lah, baik. Ini pun kita ya? Bukan. 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 Kita Lain. Ha? Thailand. Macam orang Malaysia. Dia ulur je. Ini user. Ini lah. Itu nak pasal. You will be there, is it? Where? Yeah. So where do I come in? Oh. Kelly. But for you, it's my Korean name is not easy for you to pronounce. So I have an English name. Kate. K-A-T-E. Call me Kate. And then first, everybody fasten your seat belt. Seat belt at all times. It's mandatory. It's the law. Oh. Yeah. Nampak pakai seat belt. Yeah. Seat belt, please. Payahlah kita ni, weh. Kau letak beg kau sebelah sini. Senang tu. So, pakai seat belt, weh. Okay, still welcome. But still welcome. Tak nampak. So today's schedule in your itinerary, we are supposed to visit Gyeongbokgung Palace first, but Gyeongbokgung all sold out 2 months ago. So I got the tickets for the morning. So we are going to Han River cruise first in the morning. Tomorrow. Our reservation is 11. Han River cruise. We are going to ride the cruise ship on Yeouido Island. Yeouido Island is the most famous place for cherry blossoms. Cherry blossom. It's supposed to be the peak of cherry blossom. But, Today? it's supposed to be. But this year, weather was very cold for March, and then in April too, very cold.
this is cold for the April. So cherry blossoms are this year. Cherry blossoms are late. So maybe you are like 3 days or a week too early for the peak of cherry blossom. But still, we can see some trees already blooming. So for 11 o'clock cruise, we are going to be there a little bit too early. So we are going to have some time to, take photos with the cherry blossoms. So we are going to cherry blossom blooming trees area first. Okay. Then that's good. That's good. Yeah, then cruise ship. Ya. Dia buat gelak ke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pada pagi ini kita selamat sampai. Mic ni bagus kita boleh karaoke ni ada echo rupanya ingat lawaya kokak lah. Jadi alhamdulillah perjalanan kita sampai Korea pada pagi ini berjalan lancar. Biasalah dalam perjalanan ni kadang-kadang ada yang tak kena sebagainya. Anyway, kepada yang kenal saya tu alhamdulillah kita jumpa saya lagi. Yang tak kenal kita kena kenal lah. Semoga ikatan persahabatan kita berkekalan. Sahabat Cik Mat. Apa? Sahabat sahabat. Tenang dulu lah. Zila. Marah dia dulu lah. Zila lah. Dengar tu tahu Zila tu tersasul tu. Jadi saya bagi pihak IBC mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi memilih IBC sebagai destinasi tuan-tuan dan puan-puan ke bumi Korea ini. Ini kali yang keempat saya sampai ke bumi Korea 6 tahun yang lepas. Oleh sebab request saya cakap tadi pagi tadi saya datang balik ke Korea. Kalau tidak saya malas nak ke Korea actually saya lebih suka pergi ke Balkan dan Europe sana dan Turki the best. Korea ni makanan lebih problem halal food, tapi macam mana pun kita punya guide dah tahu tempat mana. If you want, it's the best place for us to have a lunch and dinner that side because we have Indonesian food down there, halal food, Arab food, everything. A bit short of a nightclub, pub, cafe down in Itaewon. I hope our hotel is down just nearby to the Itaewon side. Cantik lah. So it's much better for us to walk around at night if you want to. Jadi banyak Malaysia. selama berapa hari kita? 4 malam 4 malam kita di bumi Korea ni. Saya harap tuan-tuan enjoy the tour. Saya memang dengan geng saya selalu saya galakkan tuan-tuan explore the city. Okay, don't sleep in the hotel, sleep less, walk more, explore the city at night, see the life of the Korean people in Seoul. Jadi just nanti dalam WhatsApp group nanti you just inform me. Kalau tuan-tuan nak keluar just beritahu saya atau PM saya personal betapa. Maklum kepada saya yang tuan-tuan keluar waktu malam, please walaupun you dah senior tapi saya rasa saya paling senior. Jadi beritahu saya. Jadi saya dalam maklumat saya tuan-tuan keluar. Dan kalau please you don't go out together with your mom, with somebody else. Or if you will get some man with you to walk around. Okay? Be careful. This is not our country. This is Korea. So dalam grup. Kita tak mahu perkara-perkara yang tidak diingini berlaku pada tuan-tuan dan perempuan. Kita nak enjoy and let's set things come up. We don't want that. Okay? Keluarlah. Nak balik buku apa? Baliklah. Jangan tak balik.